Lebzi i vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mitisela wona thwi kusuka eStudio 10 eAuckland Park eJoni. Xiviko xi komba leswaku vantshwa va karhi ku kuma mintirho hi pfhumba ra President Youth Employment Initiative. Tinsulavoya ti hlasela xibedhlele xa Barberton eMpumalanga. Vatirhi va chave ku tlhelela entirhweni. Kasi eka mitlangu mudzaberi wa Banyana Banyana Desiree Ellis u ri va langutele ntsena ku hlula eka ntlangu wa vona na Zambia mundzuku. Nhlayo ya vantshwa lava nga vuyeriwa eka pfhumba ra ku thola vantshwa yi ta ya ehansi eka leyi a yi languteriwile. Hambiswiritano ndzawulo ya vantshwa ehofisini ya President va ri pfhumba ri famba khwatsi ku fikela swikongomelo swo tumbuluxa mintirho ya vantshwa. Xandla xa holobye ehofisini ya President Nongceba Mhlawuli u nyike xiviko hi laha pfhumba ra President Youth Employment Initiative ri fambaka ha kona. Kusukela ku simekiwe pfhumba ra President Youth Employment Intervention malembe ya 5 lama nga hundza ku tumbuluxiwe mintirho ya 1.6 million eka vantshwa. Ku ya hi xiviko lexi nga humesiwa hi Mhlawuli ku tlula 76 wa magidi ya mintirho yi ve kona kusukela hi Nyenyenyana ku fika Nyenyankulu lembe leri. Hambiswiritano Mhlawuli u ri nhlayo leyi yi fanele ku tlakuka. They are not as great as we would have wanted them to be, but we are seeing that we are making a difference, and I think that's most important. You would know that the quarterly labor force survey actually did Stats actually did report that we do have a 0.2% decrease in the official unemployment rate in the country, and that 122,000 jobs were created in the fourth quarter of 2024. Ku tirhisana kun'we na hofisi ya nhluvukiso wa vantshwa NYDA, ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri, Youth Employment Service ni swirho swin'wana, pfhumba ri tumbuluxe van'wamabindzu va vantshwa no pfuna lava nga pasa tidyondzo ta le henhla ku kuma mintirho. Pfhumba ri tlhela ri pfuna mabindzu ya vantshwa hi swa timali ni vuleteri. The first real prerogative is to get economic growth, because economic growth translates to jobs. And our sister program, Operation Vulindlela, phase 2 of Operation Vulindlela was launched 3 weeks ago, is implementing structural reforms that will grow the economy. And so on the economic growth front, Operation Vulindlela will unlock economic growth. But it's important that as the economy grows, young people benefit from the jobs that are created. And we have seen in the last 16 years that that actually hasn't been the case. Xandla xa holobye u kombele vantshwa ku tsarisa eka SAYouth.mobi leswaku va ta kuma vuxokoxoko bya President Youth Employment Intervention. Ku tsarisa i mahala naswona a swi dyi data. Court ya le henhla ya Western Cape yi bohe leswaku murhangeri wa MK Party ePalamende Dr. John Hlophe a nga lulamelanga ku va xirho eka huvo ya tikhoto JSC. Vandla ra D-area ekhoto ku ya tlhontlha xiboho xa Palamende xo katsa Hlophe eka huvo. Khoto yi kume leswaku ku ya hi vumbiwa Palamende a yi fanelangi ku thola Hlophe ku va xirho xa JSC. Yin'wana ya mintirho ya JSC i ku bumabumela vaahluri lava nga ha thoriwaka eka tikhoto ta le henhla laha tikweni. Hlophe i khale ka muavanyisinkulu wa le Western Cape loyi a nga susiwa hikokwalaho ka matikhomelo yo biha tanihi muavanyisi. This is a victory for the people of South Africa. It is a victory for South Africa. And we're very happy that we took this challenge to court because it was necessary, particularly because Chapter 8 of the South African Constitution, Section 165 of the Section 4 of the Constitution speaks very clearly that courts are supposed to operate independently, that they're supposed to be effective, and that we need to make sure that their dignities are upheld. So it was a matter of importance for the Democratic Alliance for us to go fight to say we cannot have a disgraced and impeached judge responsible for the appointment of other judges across the land. There must be trust in the courts of this country, and Parliament must play its part in making sure that we're still able to observe the independence of the courts. There is no way a person who was found guilty of manipulating the decisions of judges before can now sit in the JSE wearing a different cap today, Parliament's cap. That Parliament had the responsibility to protect the integrity of
not only the decisions that it takes, but the decisions ultimately that will be taken by the courts of this country for the people of the country, particularly because decisions that judges take in this country make or break the lives of South Africans. Khoto ya le henhla eCape Town mundzuku yi ta yingisa xikombelo xa xihatla hi vandla ra EFF mayelana no tlakusiwa ka xibalo xa mafurha. EFF va tlhontlha ku tlakusiwa ka xibalo lexi ku ya hi mpimanyeto lowu nga andlala hi holobye wa timali Enoch Godongwana ePalamende n'hweti leyi nga hela. Godongwana u ri ku ta va na nkayivelo wo ringana 3.6 billion loko mfumo wu nga tlakusi xibalo lexi. Ku tlakuka ka xibalo hi ku angarhela hi 15 wa tisente na 16 wa tisente hi litara eka diesel na petrolo swi ta sungula hi Ravunharhu. Hi siku leri fanaka, petrolo yi languteriwe ku ya ehansi hi 19 wa tisente hi litara, loko diesel yi ta ya ehansi hi 51 wa tisente hi litara. Loko a tivisa ku tlakuka ka xibalo xa mafurha mavhiki yambirhi lawa nga hundza, holobye wa timali Enoch Godongwana u te leswi ku tlakuka ka VAT swi nga herisiwa, mfumo wu na lunghelo ro tana ndlela yin'wana yo hlengeleta mali. In this difficult environment, it remains vital that we still take actions to increase revenue to protect and bolster frontline services, while expanding infrastructure investment to drive economic activity. To this end, the budget proposes an inflation-linked increase to the general fuel levy. For the 2025-26 fiscal year, this will only new tax proposal that I'm announcing. This is the first fuel levy increase in 3 years. It means from the 4th of June this year, the general fuel levy will increase by 16 cents per litre. EFF va ri va kanetana na ku engeteriwa loku ringanyetiweke, naswona va yise mhaka leyi ekhoto. Va ri xin'wana xa swona, loko ku tlakusiwa loku ko ya emahlweni, swi ta va na khombo hi tlhelo ra ikhonomi. Yes, we are vehemently rejecting the fuel levy increase. And our reasoning is very simple. It's a regressive tax. But also, the minister is relying on wrong judgment. So the fuel levy is not a regulatory or an administrative issue. It is a tax issue. And it's a tax of a general application. It doesn't check whether you are rich or you are poor, you are wealthy or not. Godongwana u angule hi ku vula leswaku a nga na matimba yo endla ku cinca eka tihakelo ta mafurha. U vula leswaku matimba ya yena ya n'wi pfumelela ntsena ku tivisa xibalo xa mafurha, kambe matimba yo hetelela hi le ndzeni ka ndzawulo ya switirhisiwa swa timinerali kumbe Department of Mineral Resources. U tlhele a ku xikombelo xa EFF xo kaneta xi fanele ku aleriwa hikuva EFF a va tirhi na tindzawulo leti nga na vutihlamuleri eka swa swicelwa na mafurha. Bandla ra ANC eMpumalanga ri sole swinene ku hlaseriwa ka vakhanselara exifundzeninkulu lexiya. Vakhanselara vambirhi va hlaseriwe hi swibalesa eka timhangu to hambana ePienaar kusuhi na le Mbombela. Mhangu ya vumbirhi yi humelele emaheleni ya vhiki laha yindlu ya khanselara yi nga baleseriwa, ku hava lava nga dlawa kumbe ku vaviseka. Maphorisa va karhi ku lavisisa timhangu leti. Maphorisa yi le ku lavisiseni ka mhangu ya ku balesela leyi khumbaka mukhanselara wa le Pienaar. Yindlu ya mukhanselara yi hlaseriwe hi swibalesa emahelo ya vhiki. Se i timhangu timbirhi to balesela leti khumbaka vakhanselara endhawini leyi. Xiviko lexi nga tiyisisiwangiki xi vula leswaku ku hlasela loku ku na vuxaka na vugevenga bya tithendara. According to him, they were sleeping around 2 a.m. on the 31st of May when you heard some gunshot firing. He said luckily his house had high walls, so they couldn't get through, but the garage door, bedroom windows were damaged, and these people were using a high caliber firearm, of which he's suspecting that it was a rifle, but police are still busy with the investigation. Vakhanselara va ri vambirhi i va vandla ra ANC. Vandla ri sola swinene mihlaselo leyi. The ANC in Mpumalanga condemns the attack of the two councillors in Mbombela local municipality, where we got a report that they were attacked in their homes, and we want to believe that these people that are doing this thing must be arrested. Hence, the matter have been reported
to the police, and we are being assured that they are getting the necessary attention, and we hope that we will be getting a report as far as there's no person that needs to be attacked from their homes. Masipala wa Mbombela na wona wa sola mhlaselo naswona va kombele miganga ku va yi tirhisana na maphorisa ku pfuna ku khoma swigevenga leswi endlaka mhaka leyi. Kasi loko a ri eMpumalanga van'wana va vatirhi va le xibedhlele xa le Barberton va terekile ku vuriwa leswaku vaongori na madokodela va ngheneriwe hi swigevenga emaheleni ya vhiki. Swigevenga swi fike swi va xungeta naswona a ku hehliwa leswaku a va tele ku ta khembisa vanhu vanharhu lava a va baleseriwe va vaviseka exipotsweni xa ndhawu liya ku engeteriwe nhlayo ya varindzi exibedhlele lexiya. Vukorhokeri a byi kavanyetekile namuntlha. Vatirhi va xiyenge xa rihanyu va yime ku tirha. Va lava leswaku ku engeteriwa vuhlayiseki eka xibedhlele lexi. Ku hehliwa leswaku swigevenga swi nghene eka wadi ya vutshunguri bya xihatla hi nkani va koxa ku vona vanhu vanharhu lava nga tshunguriweni. Loko va leriwa ku nghena va sungule ku ona nhundzu ewadini. Madokodela na vaongori va hlanile swirhendze hi ku chavela vutomi bya vona nakona se va ala ku tlhelela entirhweni. Entered the hospital and torturize our members and employees. And the actual fact, this is not a first incident. So now our members are calling for the MEC and also the HOD of the department to come and ensure that there is an upgrade of security measures in this particular hospital. Ku hehliwa leswaku vavanuna vambirhi va nghene eka vhengele leri ra byala va balesela vanhu vanharhu ku katsa na n'winyi wa bindzu. Vambirhi vavanuna lava vanharhu va lovele exibedhlele hikokwalaho ka timbanga ta ku baleseriwa. We had 3 people that were shot, 2 of them succumbed to their injuries and 1 sustained some injuries. So we have opened 2 counts of murder with 1 count of attempted murder. So there is a team that has been assembled and to investigate this case. However, so far no one has been arrested, and we are also urging members of the public that may have information that may assist to apprehend the suspect. Ndzawulo ya vuhlayiseki eMpumalanga va engetele vatirhi ku rindza eka xibedhlele lexi. It was agreed that there's going to be a deployment of armed response along with 4 additional guards to the security that are already at the hospital. That was done by last night already. However, problems at the hospital are a reflection of some of the challenges that we have with this area, Barberton. Remember, Barberton is among the top 30 stations in terms of contributing to crime for the current quarter, 4th quarter, as compared to this period last year. Kasi loko ku ri vatirhi vona va ala ku tlhelela entirhweni. Ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa wu ya emahlweni khotele henhla ePitori endzhaku yimisiwa kwalomu ka vhiki. Ntlhanu wa vavanuna va hehliwa hi ku dlaya n'watipala wa fana hi 2014. Ntengo a wu yimisiwe tanihileswi magqwetha va hehliwa a va kombele vuxokoxoko bya mafambelo ya mimovha leyi nga tirhisiwa loko khomiwa va hehliwa kambe vachuchisi va ri byin'wana bya vuxokoxoko lebyi a byi kona. And in this affidavit, my lord, the official states that these vehicles were allocated to the SWAT team during the period 2020. And he states that there is no AVL data available for the period of 2020. This period covers the following months, my lord: May, June, and July 2020. He says there's no AVL data for these 4 vehicles and other vehicles that are owned by Ekurhuleni Metro Council. And he says, my lord, that he conducted a thorough search within the city's fleet tracking system. And he says, my lord, that prior to
or that the current tracking system, my lord, was only implemented after 2020, the fleet tracking system. Mr. Mnisi, Mr. Ramusepedi are not satisfied with the information which has been gathered through the assistance by this court. You are at liberty to subpoena these officials or gentlemen at liberty to subpoena them. Okay? At any stage of these proceedings, you are at liberty to subpoena them. Okay? You'll decide what you want to do. Isemahlweni mahungu ya SABC. Vachuchiseka nandzu wo pfinya no dlawa ka xinhwanyatana xa ntsevu wa malembe Amantle Smani va ri va lulamile ku ya eka ntengo. Xinhwanyatana xi nyamalale hi Nhlangula lembe leri nga hela naswona ntsumbu wa yena wu kumeke endzeni ka mukhukhu wa muhehliwa eSoweto. Muhehliwa i wanuna wo huma eMozambique naswona u le xitokisini kusukela a khomiwile lembe leri nga hela. Khoto yi vile na ntshamo wo koma namuntlha laha nandzu wu nga yisiwa eka n'hweti ya Mawuwani ku va muhehliwa a ta tivona nandzu kumbe e-e. Ku pfimiwa no dlawa ka Amantle Smani swi tsundzuxe vo tala va ndyangu ni vaaki va le Soweto va koxa vululami. Vachuchisi va langutele ku tisa ku tlula 20 wa timbhoni ku tisa nandzu ehenhleni ka muhehliwa. Depending on how the trial will proceed, we might not call all of them. But all in all, we have more than 20 witnesses. We've already consulted with them, and we are ready to place a formidable case before court. Loyi a hehliwaka hi ku dlaya no pfinya a nga ri kona ekhoto namuntlha. U langutene milandzu ya mune leyi katsaka ku dlaya, ku pfinya, ku tlhakisa ni ku va laha tikweni swi nga ri enawini. Kwata ra muhehliwa loyi a humaka etikweni ra le Mozambique u ri muhehliwa u tivona nandzu ntsena eka ku va laha tikweni swi nga ri enawini. So far we are ready. We have received the contents of the dockets. We went through the docket, so now we know what we are facing with this matter. So we are ready. Muhehliwa u ta ma a ri xitokisini ku fikela loko a ta ekhoto n'hweti leyi taka. Loko a hetela ku ya ekhoto u ale bail. Mani wa xinhwanyatana lexi nga nyamalala Jocelyn Smith yena ku nga Kelly Smith na vahehliwakulobye vambirhi va xemaheliwa vhiki yo sungula ejele endzhaku ko gweviwa vutomi hinkwabyo. Lavanharhu va voniwe nandzu no gweviwa hikokwalaho ko xavisa xinhwanyatana xa ntsevu wa malembe Jocelyn lembe leri nga hela. Vachuchiseka ntengo wa lavanharhu va ri ku va gweviwile vutomi hinkwabyo i ku humelela lokukulu eka vona tanihi vachuchisi. When this matter came across my desk, I knew instinctively that this is going to be the first of its kind, but there was a need to test the law and to expand the law. This would be the very first time that we actually prosecuted for trafficking in persons where a child was sold and had not yet been recovered. There were 3 other unreported decisions, 2 in the High Court in Gauteng, Pretoria, and 1 in the Regional Court in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal. But in all 3 those cases, the children were advertised to be sold, and it was reported to the police. So the police could then do an undercover or trap operation. And it was followed. The minute that the child was sold to the police agent, the police immediately arrested the suspects, and the children were all unscathed and unharmed in those circumstances. Here, little Jocelyn is still missing. Randi telerile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 86 cents, pondo i 24 rand 19 cents, euro i 20 rand 44 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,374 hi awunsi. Platinum $1,061 hi awunsi. Nxavo oil mbisi $64.74 hi mphongolo.
Xipano xa Banyana Banyana xi ya mahlweni no lulamisela ku ya sirhelela xidlodlo xa WAFCON eMorocco hi Mawuwani. Mundzuku va ta tlanga na Zambia eka ntlangu wa xinghana eAtrechville evupela-dyambu bya Pitori. Mudzaberi wa xipano Desiree Ellis u tshemba leswaku va ta lunghisa swihoxo leswi va nga va kona kumbe leswi va nga va na swona loko va hlula Botswana hi tinharhu eka timbirhi vhiki leri nga hela. The Zambia brings something different with their front three that's really quick and probably Grace just behind them. So they bring something different. So our defensive organization's got to be really good. And when we win the ball, we got to make sure, that we hurt them. So that's going to be really, really important. They've been in camp more than a week. We've brought in some players back from injury. Very pleased with the outcome of what they brought. But it's going to take some time because Rafiq was out for more than a year from international football. And international football is different to league football. The same with Bambanani and Karabo, who's been out since November from the Champions League. So it takes time to gel, and when you bring in a couple of newer players that haven't played together, with one training session, I thought we did reasonably okay. Kasi ya namuntlha ya gimeta kwala man'wana ya ta va kona enkarhini lowu taka riperile. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape leyi nga ta va yi kha famba ka 30% kasi loko hi langutisa na kona kwalaho ku langutele moya wo titimela lowu nga ta va ri kona loko hi langutisa ka simundzuku na kona ku langutele moya wo titimela lowu nga ta va ri kona fikelele kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi loko hi langutisa na kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape timpfula ta va ti kha ti ya emahlweni kha ti langutele mpfula leyi nga ta va yi kha famba ka 60% kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko na kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona hi langutiseni leswaku kasi vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na magandlati ya matimba leyi nga ta va ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi hi langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku langutele maxelo yo kufumela laha nga ta va kha ku kufumela kwala Pretoria 21 Johannesburg 21 kasi loko hi langutisa kwala Springs kasi na kona yi ta va yi kha yi famba ka 20 loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku langutele maxelo yo hisa eka tindhawu tin'wana Musina 30 kasi loko hi langutisa kwala Thohoyandou na kona yi ta va yi kha yi famba ka 30 kasi loko hi langutisa kwala Botsoleni Maphata Blinkwater Hlaniki kasi na kwala ka Ntshuxi ni nga rivali kasi na kwala Rotterdam na kona ku langutele maxelo yo hisa loko hi langutisa Phalaborwa 30 kasi loko hi langutisa kwala Polokwane na kona ku ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga na kona ku langutele maxelo yo hisa eka tindhawu tin'wana ku hisa Skukuza Mbombela 25 kasi loko hi langutisa eMkhondo kona yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala KwaZulu Natal na kona ku langutele maxelo yo kufumela Richards Bay 25 Durban kasi yona yi ta va yi kha yi famba ka 23 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kona ku langutele maxelo yo kufumela Mthatha East London 21 Gqeberha 19 kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na kona ku langutele maxelo yo titimela laha nga ta va yi kha yi fambisana na timpfula George 16 Cape Hagala yona yi ta va yi kha yi famba ka 16 kasi na kona loko kwala dorobeni ra Cape Town ku ta va kha ku titimela yi famba kwala ka 15 wa ti-degrees loko langutisa Northern Cape kasi na kona ku ta va kha ku titimela kwala Springbok Upington 23 kasi loko hi langutisa kwala Calvina na kona ku ta va kha ku titimela Sutherland na yona yi ta va yi kha yi titimela loko langutisa kwala Free State na kona ku langutele maxelo yo kufumela laha nga ta va kha ku kufumela Sasolburg 20 Welkom kasi na 21 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Bloemfontein ta va yi kha famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa kwala Northwest na kona ku ta langutele maxelo yo kufumela loko hi langutisa kwala Rustenburg na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 23 wa ti-degrees kasi loko langutisa Mahikeng na kona yi ta va yi kha famba ka 22 kasi hi nga rivali kwala Vryburg na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 23 wa ti-degrees leswi a hi mi khome swona eka maxelo riperile.